svima ljudi i Marino ovdje. Dobrodošli u novi klip. Ljudi, danas igramo GTA Online. Priješnje epizode smo bili padobranci. Ovo ćemo biti trkači. Ima li kakvih jobova osim hajstova? Martin, Lamar. Ništa mi ne treba od toga. Hoću da me neki lik podvoli. Ili možemo se baciti na kill. Wow. Šta je ovo trebalo biti? Idemo napravi kill streak. Čekaj. Imam kill sniper. Imam. Dobro, di ste? Otišli. Čekaj, ovaj nije. Ajmo loviti onda ovoga tu koji išu na dira. Okej. Ajmo sa motorom na njega. Setup, human aid. Jo, ovo je najluđi setup. Najgrozniji. I koji bude. Sad ću ga ubiti. Ti pišu promijeniti masku. Budalo boja, ne znaš da te nekako prati. Hop. Sad kad završiš igrat. Gotov si. Ma ne brini ti ništa, ma nije, šta bi ti brini? Da što se sačuvam ono crkvu. Mrš! Onda ću nije. What? Joj, ga ubit ću te. Zapravo razbit ću ja tebi tu nije. Jej. Ti ćeš sad? Kam? Šta je ovo? Čekaj, jednu zvati Lestera da izgubimo. Policiju. Lester. But isn't my creepy silent friend? How can I help? Can't handle the heat, my friend? Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Animals, balakalas. Dobro, ovo je sve dobro, nego sad moram ići malo da... Uš! Sad bježe od njega, 100% level, stojnik, bježe. Idemo u prvi najbliži ammunition. Wow. Gdje je najbliži ammunition? Hijack Meriwether Convoy. To je mogu na Pacific Standardu, ali ne tu još. Jo, gdje je najbliži ammunition? Najbliži mi je tu, ajmo do njega. Ne! A to je ova glupača koju sam ubio. Stavila je bounty na mene. Bježi. Ali cura stavila bounty. Jo.
Okay. Okay. Hello, hello, hello. Okay. Oops. Što je bomber jacket? Wow. To je jako ljubavite. Utility vest? Ne. Utility tops? Čekaj, meni treba na... Gdje je? Sweet. Kako retardira? Kako retardira da sva? Čekaj, meni trebaju... Daš u tops. Da, više čekaj, moramo valjda drugdje mišati. Da, shit. Ješ! Brš! Nećeš. Nećeš! Nerfno, lovi tekster. Brzo u naš apartman. Ajmo. Video bug. Ko je bug? Ako ja znam da nije ovaj lik cheater. Shit. Iza mene bjež. Jo, bravo. To. Yeah. Jao. Sad se usudim doći. Sam probaj doći. Gdje si? Tu si. Ajde, idem dole do mene. Moram, eto neću. Ajde. Samo malo da zostavim video ljudi. Evo ljudi, nastavljamo. Samo me mama bila zvala. I evo sad ćemo ići u trku jednu. Ja se nadam da će neko doći u guri ili ću morat sam. Evo neki se džojne. A ćemo s njim vidjeti. Ajoj! Ko je lik level? Dora kad se džojna, a on ko? Možemo briga. Idem samo. Idem ja sam lijepo, pa me baš briga. Customer F, Alpha, Bullshit, Carbonize, Calm, Corporate, Filter, Pure, Slave, Jester, Race Car, Kuruma, Ammo, Massacro, Race Car, GT. Joy, Ferrari, confirm. Ready to play. And then up. Go.
to je od uvijek bilo tako. Sramota me ovo stavlja na YouTube, koliko loše vozim. Jao, sramota je. Kako mi je špiča stav pre luđački. A dođe do ovog lapa prije minute. Opet. Tamo, drift. Kako nemam pojma. A, zadnji lap. Wow. Ti što mi joystick klinac. Ali ništa. Morat ću ovako. Op, tako. Pa ću ovako. Evo, ovako. Ajde. Ukopću se kod. Evo. Da vidite lijepo sve. Oh my god! Evo ga! Yeah, finish! Wee! Koliko? 2700. Dobro ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video. Do sljedećeg videa. Pa, pa!